no say yakoda bonkrata ni moni yakọ online ni yakọhwe rade mfa nkọ mfa mra asomdwem se de bi ohwe yeso de yakode ye ba no eda asepa onye shenkani a bra Facebook/Adom TV de mu live ewo ora Benjamin asante da ko incoming aka se Ben omahene memo ache mu akwaba afia da se majusu na Happy Father's Day. Oh de muti ye ni moko draw obua moko draw me manoma draw me de dipa train obi a drawing of me different ba ko mafuso ba ko mafroso ba ko machiachi na mjina kitchen na me ye adwane de muti ye ma Father's Day ni na opede na me catch you say de ma faso ma draw mo so birthday so na ma to e creyo e bi ma draw mo kama sa na ye ko eni obi nya bie obi nya sank ye be draw ye nya e sama ma catch you mo ma fo mo ija mo hwa na fi e hono libre ya bem o mo so na nyime no mo de be pii o mo service na so o nya mo de be twa anyway that was it's an improvement on last year they just say kaka yere ho a eni be ba ho mo na fi ejanom so yetime ho ye ho mfaso ye ho mfaso pa o de ya ba ko ne se ejanom a ye boa ye ho kafo no ma ye hwe mmada nkwada na titifie no o se mema ndodo na ye kwa eto atade kwa de show ba ne nsa na ye ja ho na ye de ko ye to cake ni ai sei ne nya dia ya ko fa channel we ye nsa so nge bre titru sa e be ma na wo man ko ade a wa ho ye kwa distance be bi kase pa but be ma wo oba ho na se wo overtake oba oyere kura no se de bi an kura no be pawase mo na be pawase be ti wase more and it's very important to me and channels because you draw me na chiwi na almost anya ala da je mo omususu o ma nya na em say 230 cities so it me fa ho ne mo ko tra ba bi sa 230 no eno kwa no me me sa ko fa ho bo ka na se sa wo sa bo ka celebrate fa ho o se utia ai na ma be fa we fam free Friday de kosi anu a yes Adom FM Adom TV ni asempa janom na ne die o ye di ne fine ye shase wa ha efiada no ni nyina ha ne yaye no efiada no se de Jerry Justice ne na say enu aduani mu papa fo no so a enu ye Saturday kwabna say no kwafo so no emema bi no aduani no bi wona bi wadwuma ye ai me hwe u say onipa no onimade ya ohwe na hokeka no kwa ofa so o ye ne ne ma no what ya say as one pray bibia e kokama na de we mo garnish no just we decorate ya so onim bi wo ye why say wa wo jollof jeje de da so de we don't my crème de la crème oh mo ya de janom nyame hiramu ene asempa enkabomu da no so abna issues wo ho ya wo bi mu nanso enam prophet nana ya safo and the prophetess Gloria ewua yenya ejanu munsia akoma bom but omo sesem kwafo wo akire a omo sunya komo epese wo ne wo aja ne wo ma eka bom enye ize ba ko omo kan ye pemme eye se bia eba no ne papa tie ne papa yire chese one ne koye ekoye mpamugro mewie akire baba mu ne ade abna oti asem bi se wo betimi ayi afri wo mu no enye ize but yen counselor sit me eyade ma sanka bom no ba enra na efe nti ajanom mo nkwaso eda mo ase papa ba ko am so wo US Uncle Tony Tony Opan nyame hira no na onya ne kese kosi so obeye kese mi amaja ihu kwabra no mahu me papa prekope na fune de mahu ama ote so oh me papa fu so sem ti aja nyame hira nyame nya okese kosi so obeye kese yes oya ba ko pe panties a what top pounds e yenso ne ye man ko abe ma ba ko nti wo togu ho sa na obi ayi ne de na wo to pe na so wa ti ona mu o to no antoni miensa mfa ko fie oja panties a wo do a wo to nye kuma bi eyi de ene eyi those days say eyi conversion kwabna nyame aye bi o me se kan ye ti se je sensu amuna papa no apagya ye mechi ba mi ndie de me kai me de mankai but me so so mo amudi onu hu me de no no de ensuo muna pe enti de bia na papa me nua no da ne nchen na ode ne to no nso enti ai se ne nana na ensuo muna ya na ba won se papa no apagya akora no no asini ti ase
ne ya wo sinko ho no de na ko hyemu obu so egu no sa na wa rije ne no apra gu nani enti ansa na nani black ne beba no ansa na de na ko hospital sa de no kwa de mekai oh nyamia yi wa bro that's why doctor no ka je me say be ma no ene me say ba ko pe bi na conversion na yeah okay oh kai this ensuo mu na this enframanfa na ba sa conversion no yare boni ankasa ba no woni nyina ya white na nso me papa gina mu o apagya ye na ode ye ko saa na ya ba bedru no nti eja nyame hia wate na onye okese nti se wo wi isadi no onye ne kwa wati ni panza hwe mo ntwa na num bata doso eja o da do me si efia ni mi di komo acho ana fe yie no aye papa na twa na num se ya no na efia de eji wasase wi kwa ani bata so ko yie ka ho ehia yie pa se onu akọ hospital ye se onti na onhwe na didie mu yi eja ti de aka ne no ano ye kakaka nyambe ye mobo nti ye 1995 cho kakaka ye hwe aduane no so di ni bread di bibia be fine odidi no mi ensanso oh so ade na wabusuam sa bibia be fine bibia be fine ja bibia be ka ejeni ede de ubozi wa strong boys bibia ede de hard me na wie yamisha why papa yamisha ti ya che obia mo adopted fathers ni san ebinum so ho no mo agya no mo nti asenti eno ada no enye su eye just older nyamiase for papa ohu no de wa hu no wono so abehye papa na mu owo ko kakra de ma you know so reflections you know na fi wa ba wa oni pedua no so as obema also there na betima ya ma oma ana wadofo bi ana baby you find yourself so it's important here be sure so 19th of June 2023 the trade and pojanko pana so dey and then so actually a lot of stories over the weekend I post ni ono no odi kan ko hwe obi asoma no so ni pa atwa ho hia no mungamu ensem ne bebre Ghana Black Stars so onko gina akono a 0-0 omne Madagascar Ghana fona chance tata coach coach here na ma abedi beida so bo almost 7 kasasa me dase me say kasasa no why confuse before you best start kwa you bu nipa na bem ye fia no nka so do wano kan sempa enti sem ne bebre ogo gina asen north nso a party bi nso mu nkofo keka se enye die party bi person pass LGBTQ be samfo no enti no Oba mi bisa wo ase se ndis ne pipi fo omunyina akogu ase ho say de na so ne ase fo omo so bebu we free one we yaba obia o ade de ase fo be jaje de ase so omo de konti ase no e we de pressure na no de ase not so common so because obia ase bia wo ka bia no oh chale o be confused and no that so information minister any finance minister one bo eye nkomo kire Ghana for IMF no we bia akodu ye ho hihye ne ho anamontu ni ensusanso ni binima oma ebenya nti san komo ni nyina nkemfo ano ade achien echi ese de na me kira mo akwa aba bedwam so on Adom TV multi TV so ene me ni afia pagya emu na akwa ejuada Professor EK Wallace ono de agudie mu konfo ono so de nsemba bedu ha na afi eye sister Sandy be a guy ono so de awose pe ho nsema media bro eno achi enkomo bebre ho nom na akwase di assembly council asom e de amount na afi de kwakwa ne pensen mu na epagya emu na no da new town for so damase wo kwanso nkoso kra tema new town ya damase pa nemo mo fishing harbor kanun base in honum no afia infonyina se nkede to so na pe ba mpedum fa ncheme se yanfa se me ewie new town de na me so me branch afa wa wo ko ho akọ na mako hwese de benya fish ya ba wo de me judi yes eti me parking car na me wura na mbusa achi se sa achi se wa na mbusa fishing harbor in kanun base was any na e hot time no na omujije omunan so honuma jo so ene aka me second you know enya feel enya se akwa na omotie ofipa tinsho no omutwa na akogu nsuo ni erade mu yemo typhoid ahodo enti ara bucha mpanyfo ne se we no de ni o ben pa na hia o enti ni o ma enum de edika o de impressive pa crutch. Okay. Because almost omo mano omo kopo no so a omo expect say omo mano so benya baabi omo betina betia for bi etimi abo omo but enkwara nkitin no omo awfo na mpo no so no na omo so omo sisa fo mo na kwano basa de to so biem de say efin so abu nkama fo e omo na ye fi no
baby oh get the fish number and one na kwabena hwe niema yehu se niema ekoso nsi ehu anke adidie kura nke enidi so okohu a that time fishing about yes baby canoe base okohu nioma dabi amiado the trust me answer ajanai how can such a huge place be operate without ajanai baby and no timano mempenfo nyina no boat ni ncha pega na she and they are used to it and sure say to take they are used to it because yeah can say since titisana hati I'm say the fact is sana hati is something that and no nchire say as I say cow ne kwa baby almost cup no so ba nwene omo eyine net no almost say ewia no omo ni shade bia nti ewia no bo mo pa yie pa. And if you look at the kind of people like Kohwa, nipa ekotot namu na who feels oh my goodness. If you need the adokro mabuso. And I say I think say yes, our fishing community in Sana what you call for Super Friday the call last 4 years for secondary takware that thing. I also say you call no time yes sir as me call them Mr. Assembly for no. Any sa places nimpen for wo nyina. Mijiri se mukabum efa kwan bi so akakra another opinion leaders so amonsem ya mo sa bia on operating ayi bia ebe ye hu ye be dware after akopono so aba crèche ne sa na we can easily just come together and do something ye pem wa mo mako mo so ye wo do mind dem omo dia na aginsem enti se ya nye conscious for say we ni anamo epesi etu a o we fi na do anam no be jaito no dey na we do abijaito fish should be no enam ankasa no ma enya ya environment enya ni nwi na ankasa edin so enam wi na ankasa edin na ya the spices is shining ko anya na sa untumi nwi yesra mu ma hu ne die nya adwuma ma ne nya adwuma amefa sickle cell in fem enne e world sickle cell day ti mesra mu yen mo de ewie mu afei na mo ba no mesra mu ni die mu a wanya wodofo abrante kama wugina ha wanya ge bi na wo ultimi say sage ono ana abewa no a meso mo nko cheke ho no entem kwabena because stress ya de nkwada no mo nka bi nhye mu go through no ano odin hunu status hwe no wan confuse me no blood group ne sickle cell there be a different enti nko ka say me ye OA enti ono so ye enko keka ne ma nyina mom ko hospital ne ko hu o sickle status e bia wo ye AS we AA we SC sani amanema no hunu AA dia also wa no AS dia also wa no nya sa wo bewie na nkura no SS hwe maame a ne maame ensa nyina wo nyina e wo sickle cell condition and enye easy eye kanko a kwabna ne hwe ya those days no munim ya de ne share dem e ma ne wuye because no mo nte sickle cell ho asem to munim say e beye bi e na aba nipa no so e condition ni bia crisis ne ba the way omu go through no anu ya te mesemo incoming mo afa na mo be ware mo bu do no e mo do no ko ani wadwenem na kohwe sa status no hunu wanu a you are good to go okay so yeah this year and sir and small do to your democrat dem dey bring my hokwan just minute back daily graphics the government starts replacing bridges to open up farming communities graphic career marks 3 years the big one bailout results begin to show Ofurata courts public support for reforms. Daily Guide say Accra Hajj airlift starts. Big one. Baumia hits ground running. And I say no prison term for we smokers. And what's Anna Daily Guide is Sodiaba. Kwe vets MPP presidential aspirants. The new publisher say I have my own vision for Ghana. Baumia filing of MPP form stands into rally. And Yerak Babin also said, don't jail journalists over their opinions on LGBTQ. And Yoko Boss preaches integrity. The finder, the workers say, government Paris Club set to sign MOU on debt treatment terms. Ofurata Naka say, Anafe in the Dr. Mahmoud Baumia, hence of his own vision. Ahani DC, Ahana Brema Yakway. Yadam was a Samoji Bre. A twice no year a year agokensi I was a asemidika interviews and I feel and pensem yakwaba.